podcast. Boke Pani Sagar area, Bopara Rua, Dokhin Poddobil, Holisora. Holisora. Bopara ke general area klayu. Brang খুব deprived tau chong lamarau je obostha no piha. Boro brang 35 পরিবার 70 পরিবার মোটামুটি 70 পরিবার চিনি টিপ্রাসারও তো ব্রাং জেনারেল এরিয়া মন বায়ে ব্রানো কোনো একটা মেম্বার পো আগেও কেহা স্কাম্পো মেম্বার কেহা ওয়ার্ড কেহা ব্রাং মেম্বার তমো আবো পর্যন্ত তাও সুযোগ দিয়া ব্রাং মেম্বার পো হারাইহা কে তাও ব্রানো সরকারি ভাবে কোনো ডেভেলপমেন্ট বো এরিয়া ব্রানো নেয়া abon baye ang phaye brangni request khema brangni kabo mobile ang phai nei pha brang khub deprive kena to ke brang post kangsi bo rasa mon siro to moba se thamaya inke boro brangni sukduk nom chia nei baye brang ri ha brang ri mon dia chong phai ha boro chini roni chini kaka song boro brang to romondoli phoke ha tongaye inke abudi ke brang ro tui thelai to abon bayang sahab brono keha SDM video brono chithi ridi lama immediate khenai boye ang bo bro sasine mane ang bu recommend khenai je taratari bono lama kheri ningtho jehetu government ni Tripura sarkar joto sabka sath sabka vikas ni kawi sale tomba ke sabka sath sabka vikas mane ma joto ni boy kahamungnan boyno bala khenan boyno kam tangnai ke ba khedi taono chong praman mai nei je sabka sath sabka vikas ni asol kaubai practical su different nong chong rono simayu ambe next chong trew ha phaipinai tre 3-4 mas poro jodi se bo ni kuno initiative la yang khe borono praman nai je sabka sath sabka vikas ni mo msu jarak boi abo chong sinai kasuno ang besi kausan nai ya arpo next ro brani je khoksim ro next ro chong phaiye tre brani problem ro no chong tre sinai ebong nangkhru nai abdike chong kronglai matonai asun